Ekitabo kya Zaburi eshura 17 oshikiriire okushaba okujunwa omu mikono y'abari kumuhiiga. Hurira eby'amazima ayi Mukama, ote omutima ha kutaka kwangye, otege okutu okushaba kwangye, okutari kuruga mu minwa y'obugobya. Kobe niwe wancwera orubanja, amisho gawe gareebe by'oburyo. Korarengye omutima gwangye, wantayayira nyekiro, wangeza torikwisha kundeebamu kibi kyona, maririire kutashisha n'akanwa kangye. Omu by'emirimo y'abantu habw'ekigambo ky'eminwa yawe nyetantiire emihanda y'abanyamwaga. Tinkarugaga mu mihanda yawe, n'ebigyere byangye tibikatereraga. Ayi Ruhanga, nkutakiire ahakuba nimanya ngu noija kungarukamu. Ontege okutu, ohurire ebigambo byangye. Onyoreke embabazi zawe z'okutangaza, iwe omujuni w'ababasherura obuhungiro, aha rubaju rwawe rwa buryo nibahunga abazigu baabo. Ondinde nk'embone y'eriisho, mbumbatire n'amapapa gawe. Onkize ababi abanyaga, nibo bazigu bangye abanyehinguririze abarikwenda kunyita. Emitima yabo terikwenda kusaasira, akanwa kaabo kagamba eby'amaryo. Bantangatangiire, bambuza oturo, banzoriire amisho kunteera hansi. Nibashusha nk'entare yiine amiiru g'ekyerikwenda kwita, ng'ekisigazi ky'entare kigweriire ekiikire. Imuka, ahi Mukama, obatanje omu maisho, obatuura hansi, okize amagara gangye ababi na rurara yawe. Ayi Mukama, onjune abantu babi n'omukono gwawe, abo omugabo gwabo guri ogw'enseegi. Oze enda zaabo ebi waababiikiire, n'abaana baabo babihaagye kandi nabo babisigire n'abeerere baabo. Konka nyowe ndyakureba aha maisho ndyoshikiriire, kundisimuka ndyamarira okureeba oku orikushusha.